ከበራል ምናምን አልኳት ነው አውቃለሁ ቆይ ሲሆን ነገር አማቻቻለሁ ምናምን ብላ አማቻችታ እንደምንም ብላ መጣች አሸንዳ 12 ቀን ለማጣራት ታሰርኩ እሱም 12 ቀን በ11 ታሰርን በ23 ወጣ በዛ ሰዓት የፍቅር ጥያቄ ሳያቀርብላት ማለት እንትን ሁሌም ጠይቃት ነበርኩ ትንሽ ቀን ዝም ብያለሁ አንድ ወር ነው እየፈራሁ የፍቅር አካል ወንድ ነው for the first time ከምስኪና ጋር ስትገናኙ በምንድን ነው የተገናኛችሁት? ሁለቱ ህዝብ ቢጣላን እኮ ሁለቱንም መግዳት አልፈልግም የሚል ልጅ ነው የምፈልገው ነው ማለት ነው። እና በአጋጣሚ ወርቀ ምስግና ተብሏል። ስም አውጥታችኋል ወይ? አሁን የሚወለደው ወንድ ከሆነ ወይ ሴት ከሆነ? ትግራይ ደነግጥ አማራ ልጅን ደርሳ አማራ ደነግጥ ትግራይ ነው ደርሰው የዛኔ ወድቄ ያነሳኝ ጋሽ መሐመድ ወደዚህ አድርሶ ህይወት ጀምሬ አሁንም ደግሞ ከፈጣሪ የተሰጠኝ በረከት አለ ለህዝቤም አሁን መናገር ፈልጋለሁ ባንተ ልጀምር ለህዝባችሁ ምትናገሩ የፈለጋችሁት ነገር ምንድነው? በጣም ነው ማፈቅረሽ በጣም ነው ወድሽ በቃ ለኔ አንቺ አለሜ ነሽ ሰላም አዝመደሽም አህዝቢ አው ገል ፕላስዩ አነ መዳለውን መቅረብ ነው الጌታ ገብረያ لما عندي قاشاي أي فالتكم already تفلت وياهم درجة بيت سبناوي ما يبي قد بلاس بيت سبيو ترى جامي تاريخه أو قد بلاس أنا أخ ما تملكت نقرب هنا تقول لي مسجنا لما عندي قاشاي جرى لكم مسألة لكم تأيو حدش نقر هل يخونوا مسجنا أنا وقد بلاس مسيو لو لحتهم دمو أنا ونس تاريخ مسمع أخو بتعمي دس لاني دس حق أني لقرب من بزح تاريخات اللو تقول لي مسكنا تحاونا نبرخا جننت كأكل حزو دمو خالق فقراء وجننت سريحو مس فقرنيو نازي ناو ميدانا حزب مسئولو مالتينا ياو قاع دس لكم قاع نازات أحقاق لك هذا اللي مسكنا مجمرة آمين بتعم صبغ ياو تملكتنا تعمي دس لبل سفيح لخوانات أن حد خنقبرينا بهمي متفاليت تا المسألة حفتناون أت صبغ لجورلو حزبي أمحرة تولدت يا أو تولد أو لعبت يا